Si Claude Tapo. Oratio Imperata. O mapamakalulu, ang pamapagmalasakit ay ipami. Aminan mi laring kasalanan mi. At mapakumbaba kaming lalapit keko, ban manakit kapatawaran ang pombye. Lalapit kami keko, kaniting masipit pa mangailangan mi. Adwan mi keko ing kambilan at ingatan mo kami, laban king COVID-19. Amigdalang dakala kasakitan kaya kami, at may kamate na karing dakala tao. Adwan mi ngeni kaya kaing baligdan mo kaming mipnong lugod, at iyatsyat me kaya kaming makaulo mong gamat. Ing takot mi king sakit at kamatayan, alilan mong kapanayan. Pasiknangan mo ing kasalpantayanan mi, at palusukan mo ing masabal mi king metong at metong. Ipanalangin mi, ang tabayanan mo laring taong mi tutukan, maninton panulo para kaniting makayawang sakit, at mampat king pangakalat no. Bendisyonan mo yung sablang pamagkapilit mi, ban mapupusnoy ting pandemya king bansa mi. Ipanalangin milaretang sablang lilingap karing mi salunan, ban makasuyulaw karing masakit kambening belwan at masabal. Pagkalaman mo yung pamagtagularing daring sarili lo, king pamaglingap karing masakit, mula paboren miyayawa kaniting sakit. Ipanalangin milaretang miyawa no, kumayap na lasanang malalagwa, ingatan mo laretang lilingap karelo, pagkalaman mo lang alananggang kapaynawan detang mayango na biye. Pagkalam mo kaya kaming grasya mo kareting masakit na panahon, ban magwabra kaming miyabe-abe para king ikakayap ding sabla, at ban makasahop kami karetang mangailangan at pakakalulo. Manano na sanang paulining masabal at pamagmalasakit mi para king metong at metong. Mikabyos kami ngalang kasasagkulan kaniting krisis. Layon taryana kami king pamagbayong lubat kabanalan. Itiadwan mi king kapamilatan ng Kristong Ginomi. Amen. Lalam na puning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong, o kabanal-banala na induning Diyos, mo sana pisawiling aklis mi kaya kaking kagulangan mi, nunebagkus mo kaming ikabos king sablang panganib, o maligaya at kanunuanan na Birhen. Amen. Virgen de los Remedios, induning kapaldanan, San Jose, San Rafael Arcangel, San Lorenzo Ruiz, San Roque, San Pedro Calunsod, San Nicolas de Tolentino, Virgen de Lourdes ning Kabetikan, Lukluk Tapo. Maya payabak po kaya katamungan. Iyabe talaking kaya katampanalangin kaniting miso, ding kapasalamatan na yayampang dari. Landayan Family, Mr. and Mrs. Danilo Olalia and Family, Mr. and Mrs. Eugene Balagtas and Family, Mr. and Mrs. Binondo Carandang and Family, Engineer and Mrs. R.B. Sarmiento and Family, Remy and Zenny Mercado and Family, Chito Careon and Family, Roger Arceo and Family, Marwan and Family, Mrs. Eufrosina Yumul, Angel Aaron Yumul, Edison and Joyce Ann Baloso, Anacleta Rivera Capili para king kayang death anniversary, Lugto and Simquanco and Family, J. and Glo Pitok, Mr. and Mrs. Jose Paras, Iluminada Paras, Lourdes Carmona and Family, Lourdes Carmona para king kayang birthday. Manalangin tamong naman para king malagwang kapaldanan dari, Pablo Landayan, Winston Chan, Dr. Agnes Salvador, Rene Santos, Mary Blaise Sampang, Baby Pantig, Zeyna Lorin Hope Matito, Marie Loli, Renato Punzalan, Father Larry Miranda, Lolita Pineda Muyarngas, Pedro Trinidad Jr. Yabiatala naman king panalangin tamo di special intention dari Pablo Landayan, Maria Lourdes Yumul, Ronald J. and Naiza Yumul, Janet Terado, Argirel Terado,
R.V. Terrado, Ino Soriano, Mr. and Mrs. Jesus and Jacqueline Manakmul, Aaron Paul Nulod, Jenica Galoso, Jade Riley Lopena, Rudolph Joan Lopena and family, Palyasigi and Sagum family, Juanito Palyasigi, Mr. and Mrs. Archie Austria and Hasmin Austria. Ban pagkalubananong grasya ning Ginoo king karelang ganaka din kaya katamong donors para king Fiesta 2023. Mr. Peter Mercado, Raul and Susie Ronquillo of St. Francis Printing Press, Lourdes 2, Punzalan Cortez Siblings, Yoli Pineda, Felicitas Bagang and family, Vicky Makapagal, Eloisa Peña Pranda, Maria Lourdes Pineda. Ban ang tabayanan ning Ginoo din kaya katamong donors para king bulan ning January, Ella Gomez, Pasing Samya, Eufrosina Duya Yumol. Yabe tala po king kaya panalangin din kaya katamong miyango bie, Fresinik Daw, Maria Luz Ginto, Jennifer Pineda, Javier Pineda, Gabriel and Fe Olalia, Jesus Balagtas, Abraham Sarmiento, Patria Antoinette Beltran, Dominador Makapagal, Nelia Makapagal, Emiliano Makapagal, Dr. Manuel Esguera, Maria Makapagal, Alfonso Makapagal, Ligaya Arceo, Christopher Careon, Erlinda Juan, Pasita Ginto, Maria Nolod, Erminio Careon, Maria Careon, Kambedaring Maldang Kaladwa, Kimpurgatorio. Talakad tapo.
Ilagyo ng ipampo ng anak ang po ng Espiritu Santo. Amen. Ing grasya ng ginutang Yesu Kristo, ing lugod ng Diyos, at ing pamakyagom ng Banal na Espiritu, manatili kay kayungan. At kekan timurin. Mayari na po ing Christmas season, keng kapiesta na ning pangabinyag na ning Ginoo. Pero kaya tiking Pilipinas, i-extend tayo po hanggang Santo Niño. Pag masusyan tayo ngeni, ing kapiesta na ning Santo Niño, ing Ginoo abingot, ing Ginoo ayanak. Isadyata lang ngeni rin kakatamong sarili king pamagdawon kaniting misa, kapamilatan ning pamanyisi tamo karing kakatamong kasalanan. Iagkas lang miyag na nagnaning kapanisyan, Aminan ko, King Diyos, sa mapamakalulu. At kaya kayo kapatad, ing may kasala kumbina, king pamisip pa mga mano, ang pampamanyapat king marok, at king pamagtamad kong gawa, king mayap, asukat ko sanang depat. Kasalanan kong mabayat. Ulinitay paniga po ko, kang na Mariang Kapilanman Virhen, karing sablang anghel ang pombanal, at kaya kayo kapatad, ing ipanalangin niyo ko, King Diyos, aginutang. Ing Diyos sa mayupayang tutupa kaluluwa na katamo, at king pangapatawad da rin kasalanan tamo, idala na katangan sana king biye alanganggo. Amen.
Manalangin tamo. Oy pamingat banwa, akilala miya sana ing kabubugtungan mong anak bilang Diyos, agyaman king kababan ning kayang pangatao, at asamban miya anting mayupaya ming Ginoo, agyaman king kainan ning kayang kayanakan. Atok yan miya sana kambering tapatapuso, saupan mo kaming salubong king kayarian na busal mi, king aligaganing meto ngay anak, at tanggapan mi sana ing kayablasan ami pangako, karing mapakumbaba. Itiyadwan mi, king kapaminatan ng Kristong Ginumi. Amen. Pamamasang ibot, king libro ning propeta Isayas. May nakit lang sulong maragul, ding taong linakad king dalumdum. Menuknangan la king karinan ang madalumdum. Dapot ngeni ing sala sa slagya karelangan. Maragul atula ing binyemo karela o Ginu, meging maligaya ing biera king uli mo. Matulala king mayap adepat mo karela, antimoing tula daring tao, neng titipunan da ing pupulda, o neng pirarakayan da ing pibandyan ayasamsam da. Ulinging pawod king batal da, ke kayang leko, at pati na ing tambayok, karing karelang pago. Ika o Ginu, ing sinambot king bansa, amen alipusta at migsamantala karingkekang memalen. Simbot mo la, antimoing pamanyambot mo, karing sundalos ning Midian, kanitang milabas a panahon. Ding botas daring sasagupang kawal, ating uniformirang mengas ng daya, ingapi yang tumampus karela, uling mi bait ya ing anak para ke katamu, ing meto ngay anak alalaki, miya biyeya ke katamu, at ya ing maging pamuntok tamu. Mayawos yang makapagmulalang talawusok, mayupayang Diyos, alangang gangigpa, prinsipining kapayapan. Ing makamal ng upaya, manatiling daragul, king kayariana manatili ing kapayapan. Manibalaya bilang kalili ng Aring David, at manalumpakan ing upaya na, king mayap at matulid, manibat ngeni at anggana king kapilan paman. Itingan daptana ning Ginung mayupaya. Ing amano ning Ginu. Salamat, King Diyos. Karing sablang sikote ning yatu, ikit da ing magligtas ng upaya ning Diyos. Karing sablang sikote ning yato, ikit da ing magligtas ng upaya ning Diyos. Dalitanan niyeng bayong dalit ing Ginu, ulining makapagmulala ng depatan, king sarili ng kayupayan at kabanalan, ing tagumpe kayang kimtan. Karing sablang sikote ning yato, ikit da ing magligtas ng upaya ning Diyos. Pisyag ning Ginu ing kayang tagumpe, ing kayang pamagligtas karing bansa, pepakilala ng tune, ing pengako na king balen ning Israel, nakelingwan, karela mitmuyang lugod, ampong katapatan. Karing sablang sikote ning yato, ikit da ing magligtas ng upaya ning Diyos. Ing tagumpe ning Diyos, ikit daring sablang tao ning yatu. Dalit ka king Ginu uling masaya ka o meto yatu. Puryan nye kambening dalit at kulisak ning tula. Karing sablang sikote ning yato, ikit da ing magligtas ng upaya ning Diyos.
Midalit kayong kapurian king Ginu, manigtigan kayong lira, tsupan nyo ring trumpeta at tambuli, at kulisak kayong mitmong tula, king Ginu at ari tamo. Karing sablang siko tining yato, ikit daw ing magligtas ng upaya ning Diyos. Pamamasang iba't king sulat ng San Pablo, karing tao, Efeso. Pasalamat tamo king Diyos at iba na ning ginutamong Heso Kristo, uling pigkaluba nakatang kanwanan, ay iba't king banwa. Pauli na ning kekatamo pangayagom kang Kristo, at uli niting pangayagom tamo kang Kristo, pinili na nakatamo, bayo ya pamela lang ing meto ketawan, ban maging banal tamo, at alang kapintasan arapana. Uli na ning lugod ning Diyos, telagana na ing maging anak na katamo, king kapamilatan ng Heso Kristo. Itiyang para sanat kaburian, purian tayo, uli ning maragul ng ganaka ke katamo, king kapamilataning kayang pakamalan a anak. Uli na niti, manibat kanitang abalitan ko, ing tungkol king ke kayong kapanaligan king Ginong Jesus, at ing ke kayong lugod karing sablang banal. Alanang patugot ing kanakong pamisalamat king Diyos para ke kayo. Iyayabera kayo king kanakong pamanalangin, at adwan ko king Diyos ning ginutamong Heso Kristo, ing marangal ay pa, king ipagkalub niya sa ke kayo, ing espiritong babiye kabyasnan ke kayo, at pakilala king Diyos, banlubos siyang abalo. Ipanalangin ko king aslaga na lasaning Diyos, din ke kayong kaisipan, banabaluyo, ing kapanayan, ake kayong keyawos, nung nu anti karakal at degolan, ing pengako ng ibe karing banal. In amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Ing ginumanatili kay kayo, At keka ang timurin. pamamasa king maya pabalita, agpang kang San Mateo. Ligaya keka o Ginoo. Lepitan dering alaga di Jesus, kitang dakang Jesus, ninuing marangal dili, king kayarianing banwa. Inaos ni Jesus, ing meto ngay anak amalati, at pepatalakarane arapdo, at ngana. Tandanan nyo ini, nung kayo magbayo ugali, at maging kalupa daring anak, kayo milub kapilanman, king kayarianing banwa. Ing marangal dili king kayarianing banwa, yitang biyasang magpakumbaba at kalupanan ning anak kaini.
At nino mang tanggap matula king antikaniting anak, alang-alang kanako, ako ing tatanggapana. Pangilagan nyong insultuan ing metong karing malating deti. Sasabihan ko kaya kayo, ding anghel da karin banwa, at tsula kapilan man king arapan na ningib pa kong at banwa. Iting mayap ng balita ng kaya katang kaligtasan. Kapurian keko, O Kristo. Nino ing marangal dili king kayarianing banwa. Den kutang, ing kutang, pawagani ing pangabalana na ning mangutang. Papaltone ing pamanintindi na o kakulangan aking pamanintindi ning mangutang. Ining kutang dareng disipulos king ginutamong Yesu Kristo, papakit na king ere paaintindihan ing pamanaral na ning Ginoo. Uling king Ebanghelyo ng San Mateo, ing panenang titimid ing komunidad, ing pamagsilbi keng komunidad, ing kasuyuan keng komunidad, ing pangabilang keng komunidad. Ing kutang, nino ing pekamarangal, king kayarianan ng Diyos, papakit ne, ing pamisip dareng disipulo na ni ginutamong Yesu Kristo, da palubos aintindyan, ing pamanuki kayo. Kasi, nino ing marangal dili, budi nang sabihan atin niyang rangko, atin niyang hierarchy, nino ing pekamatas dili, at manyawad lang pamantayan, kriteria, ban kanita, miras laketang marangal akabilian. Nino ing marangal, nino ing masyadong marangal, nino ing alangkarangalan, mahilig tamong manyukad. Manyukad keng biye. Positive ya rin po ing pamanyukad. Uling ing kakatamong pamisip nangan agyong ilaman o isipan ing ganaganang bagay. Manyukad tamo metros, feet, tong pila niyang haba, atin tamong numero, manyukad tamong space, nepo, manyukad tamong liquid, danum, nung volume, pila niyang galon o litro ing gasolinang kirgamo at magkano ya, sukad, sukad pera, magkano, manyukad tamong kabyasnan, nano yung grade mo. Summa cum laude ka, magna cum laude, honorable mention, o mi pasar ka. Manyukad. Pati keng katamong obra, susukdan tamo nung ninong mag-perform, ninong manager, ninong supervisor, ninong rank and file. At atin lang karampatan na sukad asweldo. Pamanyukad. So ining kutang dareng disipulos nining marangal dili king kayarianing banwa, manyawad lang panyukad. Ban kanita miras la king banwa, manyawad lang panyukad. Ban kanita akit de ing sarili da, ing lugar da king komunidad. Nano yung pakibat na ning ginutamong Yesu Kristo, ginamit yan naman panyukad. Po, inaos ne ing malating anak. Libutad ne. At sinabi na kareng kayang disipulos, nung eko magbayo ugali,
at maging anak, kayo miras king banwa. Ing anak, malati, deng malati, at para kayong komunidad ng San Mateo, deng malati, aliwamo reng bingot, aliwamo reng anak, no neretang kalulu amilelele, kamatutuanan deng anak kamalati kanita, alalang kwenta, king lipunan, alalang say, alalang contribute, alala. Kalupadareng kalulu, kalupadareng leproswan, deng masakit, kalupadareng pastul, makalelela. Anyapin ing pakibat na ning ginutamong Yesu Kristo, lawen niya po paralan ing ginutamong Yesu Kristo. Delane ing malati, arapan. Delane ing malati, king libutan. Ing makalele, yang sinentro na. O ining parala na pamanuro kareng kayang disipulos. Bala mo mawari nga nang sasabi, nung bisa kong miras king banwa, dapat magbayo kayo ugali. Nanong klasong ugali? Ugaling manakit, magmasabal, susuyo, karing mga lati. Deng ilibutad yu keng paniman yu, detang malati. Detang alang kwento. So, paman yu kaya pamurin, po. Deng siya sentro, keraklan. Detang ating sasabyan, uling atin lang pera. O kaya atin lang posisyon, atin lang pegaralan, atin lang upaya. Oreta kerak lang din kay katamong si sentro. Pero kaya ebanghelyo tamo, yung ginutamong Yesu Kristo, buri na rin kayang disipulos, maging anak la. Maging anak la. Isentro dala, deng anak ang pong malati. At lula, ingaisip ko mong kayanakan augali. At dening ugali nga reni, ing ginutamong Yesu Kristo, anting Santo Niño, delana nala. Delana nala. Ala tamong image na ning Santo Niño, image na keraklan ning Santo Niño, medyo meragul ni. Po, at miyayaliwaya piblas. Karakal ko na binindisyon image na ning Santo Niño, ating Hortelano, piblas, ating basketball player, piblas. Balamo mo, metong iyang pamipasyag tamo, king pamangilala tamo king Ginoo, king balamo yung Ginoo, papasyag na ing karanasan tamo, ing kakatamong biye. Ating Ginoo tamong Yesu Kristo, delana na ing kayanakan, at luya katangian ing kayanakan, simply, mapagtiwala, mapakumbaba. Simply. Ala. Mibait siya keng malating sabsaban. Alaya man sapatos. Alaya man prenelo. Simply ya pami biye-biye king Nazaret. Meragul yang simply. Palagay ko po yung Birhen Maria at San Jose, peparagul din ginutamong Yesu Kristo, nung nano yung atsukarela, pegkabieda, pegkasyada, simpli lamo pami biye-biye. At ketang kasimplihan na reta, pwede meng ilibutad, pwede meng gawan nung simpli kabiye, pwede meng gawan ing mas maulaga. Ing mas maulaga, king simpli ng biyen ng ginutamong Yesu Kristo, king Nazaret, yapin ing kayabe no, aldo, deng pengari na. Kayabe na la aldo, makiramdam, makiyabe king bieda, king komunidad da king Nazaret, deng anak
Ita mo meging anak tamo ngan minsan o nakadwa, simpli tamo. Maglakad ko mo manibat grade 1 hanggang grade 6, manibat balemi hanggang king eskwela, king Santa Rita Menalin. Maragul neng bagay ka na kanita pa siya makasali kaming biskotso, ipatong mekeng tibuk-tibuk aking tamalis. Mas nalang kalatiren tamalis kanita. Magkano mo yung bakal mi? Pero may biyasa kami kayong pamag-aral. Kakadwang katangian na ning metong ngay anak. Uling anak yo, mamasa yo, magtiwala yo, kareng matwa kayo. Paniwala na la. Mabibiyasa la, payulit making metong ngay anak, patse bandaning mga pabanwa, duwambanwa at lumbanwa, asnong kalagwang ituro. Magtiwala la, kareng magsalita at maningat karela. Minsan no nakadwa, makanyan tamungan. Ating piyesta ngay ni panig paganakan kaya katamo, ing pamagtiwala, ugali yang anak. Ugali yang banal, ing pamagtiwala. Kakatlo, deng anak, mapakumbabala. Alala pang pagmayabang. O ba't kaya may ragulta mo, ne? Potang may ragulta na tintanang pagmayabang. Ne? At tintanang pagmaragul. Balikan tao po, itang edad tamo, na halata pang apagmaragul. At kamatutwanan, halata mo talagang apagmaragul. Ing paragul kaya katamo. Ing magtas kaya katamong dignidad. Yapin ng Santo Niño. Ing mababa, aginu, delana ng kaya nakanat kababan, yang mitatas kaya katam. Aliwa ing sarili tamong achievement. Aliwa ing kaya katamong educational attainment. Aliwa ito. Ing magtas keng kaya katamong dangalan, yapin ing kapakumbaban. Ibat ko keng mababa. Ing mababa, agyo ng sumuyo. Uring ing gino, migpakumbabayang wasan nala, bitis, den kayang alagad. Makanya nakapakumbaban, ugali yang anak ita. So ipanalangin tao po kaniting misa. Bisa tamong miras banwa, tumubo tamo, balikan tamo, ingke katamong kaya naka na simple, mapagtiwala, ampon mapakumbaba. Adwan tamo ing grasyang iti, king ginutamong Yesu Kristo, ing Santo Niño, adinanas mismo, king simpleng biye, king mapagtiwalang ugali, at mapakumbabang pamakyugne, kareng kaparang tao. Talakad tamong eni, at ipasyag tayong kakatang kasalpantayanan. Itamo kan, Sasalpantaya ko, King Diyos, ipanglubos mayupaya, linalang King Banwampong Yato, at kang Yeso Kristo, ang anak ng bugtong nga ginuta mo, pengagliking upaya ning banalay espiritu, mibait kang Nuana Mariang Birhen, lina sa lalam ng upayang Poncio Pilato, mipako King Cruz, Mete at Mikutkut, tinipaya ka ring Mete, King Katlungaldo, sinubliyang mebye, pepay ta siya banwa makaluklok wananing Diyos, ipanglubos mayupaya, ibat ka rin magbalik yan naman keti, ban mo kum ka ring mabiyempong menga mate. Sasalpantaya ko King Banalay Espiritu, King Banala Kapulungan Katolika, King Pamisamak ding banal, King Pangapatawad da ring kasalanan, King Pangasublirang mering mete, at King Biela Nangga. Amen. Manalangin tamo king Ginoong Yesus, makaintindi kay katamo kambering sa blatang pamangailangan, at nga tamong manalangin, Gino pakiramdaman me ing kay kang balayan. Ulitan tayo. Gino pakiramdaman me, ingke kang balayan.
Jesus, panuwanan me ingke kang iglesia. Ipasyag nga sana, king mitmong kasimplian at kababan, king ika ing magligtas ming Ginoo, ama kanyan man, malapit karinganggang magdulap keka, manalangin keka o Ginoo. Ginoo, pakiramdaman me kaya kang balayan. Ginoo, panuwanan mula ring sablang anak. Mulay paintulot, ingding pengarira o talayingat, paimburisan dala o ituro king dewakan, manalangin keka o Ginoo. Ginoo, pakiramdaman me kaya kang balayan. Ginoo, panuwanan mo ring hanggang kayanakan. Kasiyan mula at saupan maging megit kawangis mo, kapamilatan ning maging mabibe, bukod para king karelang sarili, nune para karing aliwa, manalangin keka o Ginoo. Ginoo, pakiramdaman me kaya kang balayan. Ginoo, panuwanan me ingke kaming bansa. Papanatilyan me ing balayan mong parating tapat keka. Uling baluming kaluguran mo kami. Ipayabot mong lingapan mila ring kalulu. At ding may na, at saupan mo keng matad, kapayapan karing sabla. Manalangin keka o Ginoo. Ginoo, pakiramdaman me kaya kang balayan. Ginoo, panuwanan mula ring kaya kaming komunidad. Bustan mong mikapamisan metong busalmi, metong a espiritu ning pamananggap king metong at kapatawaran potang magkamali kami, manalangin keka o Ginoo. Ginoo, pakiramdaman me kaya kang balayan. Ginoo, mayap ing kayaber ka, papanatilian mo kami king lugod mo, ngenit manggaman king alanganga. Amen.
Manalangin kayo kapatad, maning kayo kayot ka na akong daon matanggap yara paning Diyos ipang mayupayang tutu. Tanggapane saning ginuitin daon karing gamat mo. Kingi ka pura ti kaligaya ni lagyo na. Kingi ka sa plala tamo at ning mabilog ng banal a kapulungan. O Diyos sa ipami, kambering masayang puso at mabiye kasal pantayanan, pag masusyan milangeni ring misteryo ning kayanakan na ning kekang anak, ameging metong ke kami. King kapamilatana niting sakripisyong darawon mi, ay biyemi sana ing karampatan apamanyamba at ganap apamakikason duke ka. Itiyaduan mi, king kapamilatan ng Kristo ang ginumi, Amen. ing ginumanatili ake kayo, At kekaan yat timurin. nayo ring pusuyo, Makayat na no king ginu. pasalamatan tayong ginawa Diyos tamo. Iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matulid, ing pasalamatan dakang parati at numan ka rin oy pa, Diyos kingalanganga at lubos mayupaya, kapamilatan ng Yesu Kristo ang ginumi. Kingaldoy ti kakatmuan mong tularing pusumi, ngening akikilala mi kang Kristo, ing pangapahayag ning lugod mo. Alang matang manakit, alang matang menakit, king kayang ligaya bilang Diyos mi, dapat ngini mayayakit yang anting metong ke kami. I Kristo yung anak mo bayo pa yung sablang panahon, dapat ngini mi bayit king panahon. Dinatang ban iyangat ing sablang bage king kayang sarili, ban ibalik ing pamisan metong king kabilugan alelangan, at tayran ing ketawan, ibat king pangawalen na king kekang kayarian. Ulinita kambering sablang koro ring anghel karin banwo, daralit mi ing kekang ligaya, layon makyabe alang tuk ng babiya kapurian keka, at ngaming kakanta. Tunay kapin banaloy pa, ikaing panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa reting ayin king espiritu mo, ban para kaya kami malyari lang katawan, ang pondaya ning ginuming Yesu Kristo. Bayo yami daon kusang lubking pamaylas at kamatayan, kinwaning tinape, at pepasalamat siya keko, piraso na ing tinape, at binyene kaling kayang disipulos at ngano, tanggapan niya iti ikongan at kananye, itiyeng kanakong katawan, amidawon para kay kayo. Makanyan mo naman kay batning apunan, kinwaning kalis pasibayo yang pepasalamat keko, at binyening kalis ka rin kayong disipulos at ngano, tanggapan niya iti, ikongan at minumko kaniti, iti yung kalis ning kanakong daya, ing daya ning bayo at alanganggang tipan, ami bubo para kay kayo at para karing sablang tao,
ban kita mi patawaran da rin kasalanan. Daptan nyo iti bilang kapigaganakan kanako. Ipasyag tayong misteryo aning kasalpantayanan. Inihangin ni gaganakan mi oy pa, ing kamatayan at pamanyobli ng miya biyaning anak mo, daraon miya kaya kaiting tinapening biye at ting kalis ting kaligtasan. Layon ming pasalamatan keko, ing pepalyarian mo kaming matampang talakad arapan mo, ban sumuyo keko. Mapakumbabaming pagamwa mo, king ikaming ansanang misulusulo king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning Espiritu Santo. Ganakan me oy pa, ing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yatu, ban mi ganap ya king lugod, kamben ng Francisco, ake kaming papo, at Florentino, ingke kaming obispo, at ding sablang pari at diakono. Ganakan mula naman ding kapatad ming pepainawan at manenayang subling miye, at ding sablang mayango na biye, tanggapan mo sana king maligaya mong arapan. Pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye alanganga. Ban kayabe ng Mariang Birhenin duning Diyos, kayabe ng San Jose kayang esposo, kayabe ring apostol at ding sablang santo, at inupad king malmong kaburian king kekabaning panahon, puriyan dakat paligayan, kapamilatan ng Yesu Kristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambenat kayo, ipang mayupayang tutu, kagumning banal Espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman king alanganga. Ngayon manalangin tamong mipnong kapanaligan at lugod king ipa, karinga manong tiro na kaya katamo ng Ginoo.
Ikabos mo kami, o Ginoo, king sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan, king panahon mi. Ban king kasaupaning kay kang pakalulu, parati kaming mikabos king kasalanan, at miligtas king sablang kaligaligan. Kabang manenaya kami kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Yesu Kristong kay kaming talapangabos. O Ginoong Yesu Kristo, as sinabi ka rin kay kang apostoles, ing kapayapan lalakuan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. Emo sa babalik din kay kaming kasalanan, nunelawan mo yung kasalpantayanan ning kay kang iglesia, at pamayapan may ampon bilugan agpangking kaburian mo. Ikang mabibiye at magari, manggaman king alanganggo, Amen. ing kapayapan ing ginumantabe sa kapilanman kay kayo. At kekan timurin. Ipakit tamo ngayon mikakami atong tamo king kapayapan. Niyo'y kordero ng Diyos niyang milalako king kasalanan ng iyatu, mapalad na ring mayayaos para makisulu king apuna na ng Ginoo. O ginuwe ko matampang tanggap keko, dapat yagkas miyay nga mano mo, kumayap na ako. Dapat ning espiritual pa makinabang. Jesus ko, sa salpantayanan ko, king atyo ka, king kabanal-banala na sakramento, kaluguran da ka, maigit king sablang bage, at pagnasan ko yung tanggapan da ka, dapat paulina ni ngening penandit, era ka atanggap king sakramento, umeka mo man espiritual kening puso ko, kakaulan da ka bala mo mawari at tsuka ka rin, at pakisan metong keng lubusan ning sarili ko keko, emo paing tulot kapilan man, ing mikawani ko keko. Amen.
Manalangin tamo. O Diyos, sa ipami, kaniting Eukaristiya, pinawi mo yung danop mi, kambening anak mong mibait king Birhen Maria, paratimisan ng pagdulapan ingkang kaburian, sumulong king edad, kabyasnan at grasya, at ating kamalayan king kalugod-lugod kami keka. Itiyadwan mi king kapaminatan ng Kristo ang ginumi, Amen. luklukay po sa guli. Report po para king Piesta at La Concordia at ang katamong schedule. Ikakatamo pong budget o rendereng pigastusan. In total the 1.2 million. So far, deng lino ba donasyon ang po pang pledges o rene. In total the 382,000. At in kind, stampita ang po pang Rosario apamieta mo keng nobena ang po pang piyesta mismo. Kailangan tao pang panggastos 826,880. Then ginastos na sinalita ng rosaryo, malating boti, kandila, sas, ban kanita, asadyanal at ayam paking mga lati para kareng simba keng piyesta din ang talangan. Laro, rosaryo, stampita. May nandamtamo pong pera, kaya katamong pondo para generator at ating mag-volunteer maganaka para miyang 400,000. So indamtamo po 600,000 para isadyano renting item sa renting. Kailangan na po kasing isadya aliya po 500,000 itang medical mission, may kamali ko. Palitan may 50,000 niya mo po ito. Ing pamangan para kareng simbang devotos keng piyesta ay sadya na mo mamalagang 253,000. So kailangan tanang magsadyang sali. Ing laro po 75,000 may kasalita ng 30 boti, 5 litro balang boti. Kay ba't isadya na naman ng food packs, ang po pang manyali ng groceries, ang po pang dinalang cash, dahil 105 families, iba't kareng 7 parokya kayong kakatamong bikaryo. So, Aldoldo, February 2, 5 pamilya, king balang 7 parokya, so 35. Kayong February 3, 35 families, kay ba't February 4, 35 families. Datang lapo kayo ni Bayu Misa, di na lang dita katekesis, at kay ba't makiabel aking nobenang pong misa, kay ba't naning misa kanila dinan food packages. So kailangan nung salwandeta. So in gasusan 578,000, manibat karening indam tamong 600,000 pesos. Kaya ba't po yung schedule tamo, February 2 to 10, Novena, Siyam Ayaldo, na po, 5:30 mag-umpisa yung Novena prayers, kaya ba't nanita yung misa. Cancel ya po yung misa kayong February 4, first Saturday, itang abak, itang usual tamong gagawan, 6:30, ang po pang 9 o'clock ang misa. Na po, milubya po kasi kayong Novena schedule. So itang 6 p.m. misa ya keng February 4 para Sabado ya, aliya po in anticipated mass, ne? Aliya para Domingo, pan Sabado ya. Uling nobena ya ketang Aldo ay ito. Pangatlo yang Aldo ito. Kay bat keng February 5 Domingo at intamong 8 o'clock mass. At itanggat pa na po na misa
imbes na 5:30, gawan niyang 6:30. Po. Ay, 6 o'clock, I mean. Alia, 5:30. February 5 ya po ita Domingo yan. Kay ba't deng magmisa keng nobena tamo, manibat February 2 hanggang February 10 orene. Po. Siyam lareng akong berakong pari. Ing schedule tamong piyesta mismo, alas 3:30 ni nga baking manyanita, mitipon-tipon tamo kitang babo, alalam na nitang kakasya, magprosesyon tamong papunta keni para kareng pamagkantam po ang pamanalangin, king kapiesta na ning Birhen. So ring magmisa, o ring schedule na ring misa, 4 o'clock, 5:30, 7 o'clock. Kaya din tutuki kay ba't na ning adwang oras, uling medyo may yantala na kanita. 9 o'clock at saka 11 o'clock. Yung obispo, pinili na yung 5:30 oras para magmisa yun. Tanggat panapon, 4 lapang misa, 1:30, 3 o'clock, 4:30 at saka 6 o'clock. Kaya ba't na ning 6 o'clock misa, lumwali yung prosesyon. Gagawan miya pa po itang mapa, itang rota na. Pero kalupanan ng kaugalian itang February 2, yung mumuna ng aldoning nobeno, mika motorcade papunta king Purok 5. Po, itang kapiestan mismo, yung ruta na gawan niya. Ban kanita, milaganas na lang bagyaring dalana na. Po. Ito kila po kanita ring imahin ng San Jose, ang popan in San Nicolas. Keng February 11 na prosesyon. Itang February 11 kapiestan, atin pong pamaglan niya at pamamendisyon sas, balang kaibat misa, kitaking babo. Old shrine. Itang masakit, ya kung maglan niya karela, at mamendisyon la rin di konstamo sas, apamye, karetang bisa magsulod sas. Blue. Itang February 12, kaibat na ning piyesta, atin tamang regular Sunday Mass. Ne po, alas 8 na ni nga ba kini, po pa itang 5:30. Kay batitang February 18, Sabado yo, katluyang Sabado ning Pebrero, iya ingaldo para keng Concordia Pilgrimage, sunu ka rin, kumbirantala ring miyayaliwang estudyante, ang popang parokya, den karelang Children of Mary, para datang keni, mika prosesyon bayo misa, ing misa alas 4 yo. So itang Sabadong misa alas 6, cancel dia. Po, itang 4 o'clock, yang gawan tamong oras para misa. Dakal pong salamat at siklod kayo po para king panalangin king Birhening Lourdes. Panalangin king Birhening Lourdes, itamungan, o kapilan man, Birhen na kalinis-linisan, induning pakalulu, kapaldanan ding masakit, santungan ding makasalanan, talapamatulang karing maliligalig. Balo mo yung kanakong kailangan, yung kanakong kaligaligan at kasakitan, lawan mo kong mipnong pakalulu. Inyang pepakit kaking groto karin Lourdes, kaya tulameng gewang suging santuaryo, iba't ka rin payabot mula din kekang kasaupan, at dakal na lang masa kita kinayap, karing karelang panamdaman, kaladwat katawan. Inya lalapit kong mipnong kapanaligan, ban adwaning pamamilatan mong indu. O indong kalugod-lugod, panikwanan mo sanang mipagkalup ko kay adwanan, anting kapasalamatan karing saop mo, panikwanan kong makitulad king kekang kabanalan, ban misa na yaldo makapakirake ku king kekang ligaya. Amen. Amen. Ipami at sukaban mo misamba niya yung lagyo mo datang kaya kaming kayerian mo. May pamintuan ng lub mo kaya tisuli pantibanwa. Yung kakanan mi king Aldo, ibiyam mo kaya kami king Aldo ngeni. Ang poning patawad mo kaya kami ring sala mi kaya ko. Ating pamamatawad mi karing mi kasala kaya kami. Mangay mo kaya paisaw, kintok suno na ikabos king maro. Bapo Mariamit mo kaking grasya ang ginong Diyos at sukeka.
Nuan kakaring sablang babayat mo niya panamaning bunga ni nga tiyan mo, Jesus. Santa Maria, Indo ning Diyos, ipanalangin mo kayong makasalanan, ngayon yan po ning oras ning kamatayan mi no. Amen. Ligaya king ipat, king anak at king banal espiritu. Antimoy sa dyaran ligaya, ibat king kamumulan, ngayon at kapilan man, manggaman king ligaya. Amen. Ingin manatili kaya kayo. At kekan timurin. Bendisyonan na kayo ng Diyos sa mayupayang tutu, ing ipating anak at ing Espiritu Santo, ing Amen. misa mayari ne, umekoking kapayapan. Salamat king Diyos.